फैबाय थानाय समाव मानास समस्थियाव थानाय गुबुन गुबुन जेंनाफोर लामा दालां स्कुल बिल्डिं वाल बाउन्डारि कालभार्ट जिमानखिनि खामानि मावनांगौ दं। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बर' फिल्मनि एक्टर कमेडियान फैलाजे बरगयारि सारा दिनै इउपिपिएलआव बिजाथि गसंनानै मानव गेदेर हाग्रामा मैलो सारनि हेंथायै बा बिपिएफ पार्टीनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो बेफोर गासै भिडिअ क्लिप्सखौ स्टेप बाय स्टेप आं होलांबाय स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांदो। सालानी शब्दটো थानेश्वर बसुमतारी सारे 2021 চনৰ আমাৰ চাপাগুৰি যেটো সমষ্টিৰ এছেম্বলিৰ নিৰ্বাচন আছিলে তেতিয়াই একেতে নিজে দিছিল কাৰণ এই সময়ত চাপাগুৰি সমষ্টিত আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ নেতা মাননীয় উৰ্খাও ব্ৰহ্ম ছাৰে কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহি পেলাই চাপাগুৰি সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলিছে। তেতিয়াই থানেশ্বৰ বসুমতাৰী ছাৰে ইউজি ব্ৰহ্ম ছাৰক চালানী মাছৰ নাম দিছিল। গতিকে এইটো নাম একেতে নিজে দিছে আৰু কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ পাছত হালবাৰী কিবা মানাস সমষ্টিৰ বিপিএফৰ দলীয় কৰ্মীসকলে কৈছে যে আমাক চালানী কেণ্ডিডেট নালাগে। গতিকে এইটোতো মই কোৱা কথা নহয়, একেতে নিজে কোৱা কথা, একেতে দলীয় নেতাকৰ্মীসকলে কোৱা কথা। বিপিএফে আচলতে আন এটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী এগৰাকীক প্ৰত্যেপ কৰাক লৈ বিভিন্ন চৰ্চা হৈছে, বিতৰ্ক হৈছে, ইয়াতে হুলস্থুল হৈছে, আনকি বিপিএফ দলৰ ভিতৰৰ নিজৰ মাজতে অন্তৰ্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হৈছে, কি ক'ব? চাওক, থানেশ্বৰ বসুমতাৰী ছাৰক মানাস সমষ্টিত বিপিএফে জিকাবৰ কাৰণে কেণ্ডিডেট দিয়া নাই, অকল একেতক এডজাষ্টমেণ্টহে কৰিছে, ৰেকমেণ্ডেড কৰিছে। কাৰণ একেতে আগতে দুবাৰ MLA হৈ গ'ল, তাৰপিছত টিকেট বিচাৰিও নাপালে আৰু BTCটো বিচাৰিছিল, তাতে নাপালে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ নেতা হিচাপে একেতে এবাৰো বিচাৰিছিল। গতিকে বিপিএফ দলে একেটোৰ কাৰণে সমষ্টি বিচাৰিছিল, মই গম পোৱাত তামোলপুৰৰ কাৰণেও বিচাৰিছিল, গড়েশ্বৰৰ কাৰণেও বিচাৰিছিল, কিন্তু একেতক কোনোৱে একচেপ্ট নকৰিলে, এইকাৰণে একেতে মানাছত আহিলে। গতিকে মানাছত অহাৰ লগে লগে হালবাৰী আৰু মথুংগুৰি অৰ্থাৎ মানাস সমষ্টিৰ নিজৰ দলীয় কৰ্মীসকলে কৈছে যে আমাক অন্য এটা সমষ্টিৰ ব্যক্তিক কেণ্ডিডেট হিচাপে নালাগে, আমাক চালানী কেণ্ডিডেট নালাগে, আমি চালানী মাছ নাখাওঁ বুলি কৈছে। গতিকে থানেশ্বৰ বসুমতাৰী ছাৰে মানাস সমষ্টিত এইবাৰ জিকিব নোৱাৰে, এইটো 100% কথা। ইউপিপিএলৰ জয় নিশ্চিত? মইতো খুব কনফিডেন্স, আত্মবিশ্বাস, কাৰণ মোক চবে আদৰিছে, চবে আদৰি লৈছে। আৰু যোৱাবাৰ BTC নিৰ্বাচনত যিহেতু ইয়াত মানাছত আমাৰ 48,000 মাইনৰিটি ভোট আছে, তো এই 48,000 মাইনৰিটি ভোটৰে 80-90% বিপিএফক দিছিল। কাৰণ বিপিএফে এটা প্ৰপাগাণ্ডা কৰিছিল BTC নিৰ্বাচনত যে বিপিএফক ভোট, ইউপিপিএলক ভোট দিয়া মানে বিজেপিক ভোট দিয়া। এই কাৰণে মাইনৰিটিসকলে বিপিএফক ভোট দিছিল। কিন্তু আজিৰ দিনত এবছলুট মেজৰিটি পায়ো বিপিএফে নিজেহে বিজেপিক লৈ পেলাই চৰকাৰত বহি আছে, অৰ্থাৎ চৰকাৰ গঠন কৰিছে BTCত। গতিকে মাইনৰিটিসকলত বিশ্বাসঘাত কৰিছে। গতিকে ইটোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আজি মাইনৰিটিসকলে সাজু। গতিকে মাইনৰিটিসকলে আজিৰ দিনত বিপিএফক ভোট নিদিয়ে, মোক ভোট দিয়াৰ কাৰণে, ইউপিপিএলক ভোট দিয়াৰ কাৰণে মাইনৰিটি ভাইসকলে আজি সাজু হৈছে। বয়निसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनैनि दिनाव गिदिर रंजानायनि दिन, मानोना 19 सिडली विधानसभानि जेनोखि केन्डिडेट बिथां जोंनि मानगोनां आगुनि EM रन्जित बसुमतारीखौ दिनै फोसावबाय। जों दिनै जोबोर रंजादों आरो दिनै गोबां जोंनि XMDB वेलफेयार एस'सियेशना बेखौ बरायनो होननानै दिनै नेनानै दंखायोमोन आरो बेनि सायाव जोबोर गोजोननाय दं। आरो इउपिपिएलनि सायावहाय जोङो बाख्नायदों जे NDBखौ नायनानै जे जोंनो मोजां जोंनि बे ओनसोलाव देरहानायनि केन्डिडेट होदों, बेनि थाखाय धन्यबाद होयो आरो बेवहाय जोंहा गोजोननाय दङ। बेयावथ' आंनि जेनोखि रिसार्च स्टाडि खालामनाय, बेवहाय जों देरहागोना 100%, बेखौ जोङो बेसेबां भट बेखौ आं बुंथ'ला, उनाव समाजसो बेखौ फोरमायसिगोन। बिथाङाबो गेलेनो माबा दङ, बिसायख'थियावथ' बयबो गेलेनो हायो,
दा बिथाङाबो गेलेनायनि मोन्थाय दङ जेराव गेलेयो 15टा समष्टिनि गेजेराव जायखिजाया समष्टियाव गेलेनो हायो थांनाय खेबसेयाव पानेरियाव बिथाङा गेलेदोंमोन जोङो बिथांखौ मदद होदोंमोन दा जिहेतु जोंनिया आफादनि जोंनि दोलोनि थांखिया एबार हारसिंनो गेलेनाय 15टा समष्टियाव दा नंखायनो जों गासैबो समष्टियाव गेलेगोन दा बेवहाय सोर बिजाथिखौ बिजेपिआ होयो सोर बिजाथिखौ बिपिएफआ होयो बेजों जोंहा बारा साननांगौ गैया जों दोलो हिसाबै फैबाय थानाय 20-30 बोसोराव बर' हारिनि खामानि मावनाय आरो ओनसोलनि खामानि मावनायनि थाखाय जोंहा मोनसे गिदिर मा होनो इखो हाबाफारि दङ आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि जि मिशन आरो भिजन बेखौ लासै लासैनो जों इमप्लिमेन्ट खालामबाय थागोन आरो बे बिथिङावनो जोङो खामानि मावलांबाय थागोन उदालगुरि बियाबनि रिपर्टखौ आं अलरेडि अभारअल होबायानो जे उदालगुरियाव दिपेन बरुवाथ' दाखालि हानजायाव जइन जानाय लोगो लोगोनो मोनसे वेब नुनो मोन्दों माजबादा खुब क्रिटिकेल कनस्टिटुवेन्सि नाथाय क्रिटिकेल कनस्टिटुवेन्सियाव भट डिभिजना बारा जायो स' उदालगुरियाव मोननै हानजानि गेजेराव डाइरेक्ट फाइट जागोन नाथाय माजबादाव 3-4 हानजाजों फाइट जागोन बेवहाय जोंहा मोनसे चान्स थायो आरो नेरसोन बर'नियाबो फ्राय एसे क्लियार स्टाफफ्रा बाहायबो डाइरेक्ट फाइट जागोन मोननैनि गेजेराव टंलाया हयथ' माल्टिपल एंगेल दङ भट फ्रेक्सन जागोन बेनि गेजेराव भटआ सोरनाव सोर बेसेबां थांलाय लायो बेनि गेजेराव मोनसे सम्भाबनाखौ नुयो अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय जोंहा बर' फिल्मनि एक्टर फैला जे बरगयास सारनि बिबुंथिजों लोगोसे नोंथांमोना गोबां दैदेनगिरिफोरनि भिडिअ क्लिप्सखौ नुनो मोनबाय दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै फैबाय थानाय एमएलए इलेक्सनाव जों बबे मोनसे पलिटिक्स पार्टियाव भटखौ होनांगौ बिनि बागै बुजिनो हायो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब